Turi mu cyumweru cyahariwe ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ari kwitegura umukino ukomeye ku munsi wo kwa gatanu bakina n'ikipe y'igihugu ya Benin n'imikino yo gushaka tike gikombe cy'isi kizaba mu 2026. U Rwanda rero rukomeje imyitozo hariya kuri stade Amahoro aho abakinnyi bakinanze nabo bakomeje kugenda bahagera. Witwa Muhire Keve yaraye ahageze ku mugoroba kuri uyu wa kabiri ndetse uyu munsi araza kuba atangira imyitozo. Ese Kwizera George bimeze bite? Undi mukinnyi mushya wiyongere mu kipe cy'igihugu Rwanda Amavubi nawe uraza kuba umumenya muri iki kiganiro. Muhire Keve we akigera mu Rwanda byinshi yaje kuba atangaza muri rusange uraza kumva ibyo ari byo. Ikindi kandi turaza kuganira turebere hamwe abakinnyi 11 umutoza ikipe cy'igihugu Rwanda Adel Amurushi ashobora kuza kwifashisha kuri uyu wa gatanu ku isesa 12 u Rwanda rwakira ikipe y'igihugu ya Benin. Turaza kuganira kuri byinshi imyitozo abamaze kuyigeramo ndetse n'amakuru avugwa ku ruhande rw'ikipe y'igihugu ya Benin kuko niyo tuzaba dukina ku wa gatanu baza kumenya ibyo ari byo. Nyuma y'umukino rero ku wa gatanu u Rwanda rutari rufata indege rwerekeza muri Afrika y'Epfo gukina umukino usoza y'amatsinda. Uraza kumenya kandi uburyo wagura itike yawe ubundi ukaba wakwibikaho itike ukazajya kureba uyu mukino wemye bijyanye nuko ubushobozi bwawe bungana. Tubane rero muri iki kiganiro ni iminota mike ntabwo iri burambirane gusa icyo ngusaba ni kimwe, niba ukunda Amavubi tubwire muri komanteri ese urabona uyu mukino wa Amavubi na Benin uzarangira gutatangira guza umutwe utubwire ibitego witeze kuri uyu mukino bizaba bingahe kuri bingahe. Ndakubwira kandi ko niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri YouTube channel yacu News World Rwanda navuga ngo kanda kuri subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ikindi kandi tujye tubana kuri Radio Flash ndetse na Flash TV saa 7 na saa 8 mu makuru y'imikino abagezweho. Gusa kandi subscribe amakuru y'imikino yo akugeraho aho waba uri hose kandi ukayabona mu bambere. Ukanda like na share kugira ngo usangize inshuti zawe aya makuru y'imikino. Tuganira ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi aho bakomeje umwiherero n'imyitozo ikomeye cyane. Ni imyitozo iyobowe n'umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi bamwita Adel Amurushi. Rero bakaba bari gutegura umukino ku munsi wa gatanu ku isaha y'isa 12 ikipe y'igihugu y'u Rwanda izabakiramo ikipe y'igihugu ya Benin. Ni imyitozo rero iri kugaragaramo abakinnyi benshi cyane bakina hanze y'u Rwanda bakinanza Rwanda deko ku munsi wo kwa kabiri arebwo abakinnyi ba equipe ya Football Club bahamagaye Amavubi bagera kuri 5 baje kuba batangira nabo imyitozo, ariko ni imyitozo y'imbaraga cyane iri kubera ku kibuga cy'imyitozo hariya inyuma ya stade Amahoro. Umutoza Adel Amurushi we atanga icyizere ko abanyarwanda ndetse muri rusange abakinnyi ari gutoza ababonamo ubushake ndetse akaba abona n'ubushobozi. Ku munsi w'ejo rero kwa kabiri nibwo rutezamo Amarine Mbonye Umwami Taiba yaje kuba yongerwa muri iyi kipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Yahamagawe rero mu ikipe y'igihugu Rwanda kugira ngo asimbure uwitwa Joy Lance Mikkels wagize imvune yatumye atitabira ubutumire bw'ikipe y'igihugu Amavubi. Hari ku munsi w'ejo kwa kabiri tariki ya 7 nibwo Marine yanyujije ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga zabo tangaza ko rutezamo ayo yamaze kuba yongerwa mu Mavubi ndetse yaje no kubagaragara mu myitozo ku mugoroba kuko Amavubi ari gukora imyitozo ku isaha n'ubundi umukino uzaberaho no ku isaha y'isa 12. Amavubi rero yahamagaye abakinnyi jifasha mu mikino y'umunsi wa 9 n'uwa 10 mu gushaka tike gikombe cy'isi kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mexique ndetse na Canada. Cyo gihe rero hamagaye umukinnyi mushya ukina muri Saba FK mwita Joy Lance Mikkels, ariko mbere kwitabira aza kubavunika imbavu byatumye abanza kwitabwaho n'abaganga kugira ngo yihutire kuza mu kipe y'igihugu. Umutoza Adel Amurushi rero yesa amusimbuza Mbonye Umwami Taiba warukaga guhamagarwa mu Mavubi mwaka ushize 2024.
uyu rero agomba guhita asanga bagenzi be mu mwiherero ndetse akaba yanagezemo mu kwitegura iyi mikino ibiri harimo uwo bazakira kuri stade Amahoro ku itariki ya 10 ku munsi wa gatanu saa 12 bakira ikipe y'igihugu ya Benin n'undi uzawuzana Afurika y'Epfo ku itariki ya 14. Mbonye umwami Tebe rero yaraye akoze imyitozo akaba ari rutezamu aje yiyongera kuri inshuti Innocent aza yongera kandi kuri Biramahire Abedi Christophe nawe rutezamu w'Amavubi. Abo niba rutezamu batatu rero bari mu ikipe y'igihugu bagomba kuzatoranywamo umwe ubanzamo muri rusange ku mukino w'ikipe y'igihugu ya Benin. Undi waraye ageze mu mwiherero w'Amavubi bamwita Muhire Keve rero akubutse muri Sudani y'Epfo mu ikipe ya Jamus Football Club. Nyuma aho rero iyi Jamus isezerewe mu mikino ya CAF Champions League bahise bakurikiza umukino wa shampiyona ndetse uyu Muhire Keve aza no kuba yitwara neza akaba rero yageze mu Rwanda ku munsi wo kwa kabiri ku isaha 10:45 nagindutse rero araza kuba agaragara mu myitozo yo kuri uyu wa gatatu imyitozo ibanziriza ya nyuma. Umukinnyi rero uyu Muhire Keve yaje kuba atangaza cyangwa se yavuze ko nta kintu yavuga ku makuru yamwerekeje muri APR dore ko kigera mu Rwanda itangazamakuru ryamwegereye rigira byinshi rimubaza. Muhire Keve rero ageze mu Rwanda ku mugoroba kwa kabiri nk'uko nabigagaho aho yitabira ubutumire bw'ikipe y'igihugu Amavubi izakina imikino ibiri. Yaravuye rero muri Sudani y'Epfo mu ikipe ya Jamus yagiye mu mbere ko ava muri Rayon Sport mbere ko rero ajyayo hari amakuru menshi yagiye hanze ko na APR FC yamwifuze cyangwa se yifuje kuba yamusinyisha ubwo yaganiraga rero n'ikinyamakuru Isimbi abajijwe kuri aya makuru yaruciye ararumira ati nta kintu nabivugaho ku makipe abiri yarahagarariye u Rwanda mu mikino nyafurika APR na Rayon Sport yakinaga zavuyemo ku munota wa mbere yavuze ko ayo makuru yayamenye ati yego ayo makuru narayamenye abajijwe icyo abona zabuze yagize ati reka tuvuge ku Mavubi Rayon na APR tuzazigarukeho nyuma. Yavuze ko kandi muri Sudani y'Epfo ibintu bitagenze uko babishakaga uko batagiye mu matsinda ariko Jamus ari ikipe nziza ubuyobozi burimo gukora ibishoboka byose ngo Jamus ibe ikipe ikomeye muri Afurika. Ayo ni amagambo ya Muhire Keve yaje kuba atangaza akigera mu Rwanda cyangwa se akigera mu Rwanda witabiriye ubutumire bw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi bari kwitegura umukino ukomeye. Ikipe y'igihugu ya Benin nayo rero tuzakina iri mu Rwanda aho iri gukora imyitozo ku munsi w'ejo yaje kuba ikorera imyitozo kuri Kigali Pele Stadium mu gihe ku munsi w'ejo kwa kane aribwo bemerewe kuzakorera kuri stade Amahoro indani nk'uko amategeko ya FIFA na CAF abyemereye ikipe yasohotse bivuga ko rero igomba gukina kwitoreza kuri stade izakiriraho mbere y'amasaha 24 ngo umukino nyirizina ube. Umutoza wa Benin rero Grene Lole yasabye abakinnyi be gutanga byose no kutirara kuko bari ku mwanya wa mbere bagatsinda imikino isigaye uhereye ku Amavubi kugira ngo bizere kuba bajya mu gikombe cy'isi kizaba mu mwaka utaha. Ayo ni amagambo rero umutoza w'ikipe y'igihugu ya Benin Greno Lol yaje kuba atangaza atabwira abakinnyi ibe muri rusange. Yakomeje avuga ko abantu bumva ko bamaze kujya mu gikombe cy'isi kubera ko bari ku mwanya wa mbere ati ntibakwiye kwishima imburagihe ati ibyo ntacyo bimaze ati turashaka gukora ibishoboka byose intego yacu ni ugutsinda u Rwanda mbere yo kugira n'ikindi kintu dutekereza. Se wowe urabona Benin koko ifite ubushobozi bwo gutsinda u Rwanda mu mikino iheruka kubahuza rero Benin yatsinze u Rwanda 3-0 u Rwanda nawo ku mukino wo kwishyura nko kwishyura akurikiyeho u Rwanda rutsinda Benin ibitego bibiri byose kuri kimwe. Abakinnyi rero 11 umutoza Adera ashobora kuza gufasha kuri uyu mukino
rero mu izamu ni Intwari Fiacre, iruhande rw'iburyo kuri kabiri tukazabona Fanuel Kavita Mabaya, kuri gatatu tukabona Imanishimwe Emmanuel Mangwendo wagarutse mu Mavubi nyuma y'imvune. Umutima wa defense ni Manzi Thierry ndetse na Mutsinzi Ange Jimmy. Hagati mu kibuga tukazabona uwitwa Mugisha Boneri Casemiro, Bizimana Djihad Jidro ndetse na Muhire Keve Luni. Batatu basatira tuzabona uruhande rumwe George Yakwizera, urundi tuabone witwa Mugisha Gilbert Barafinda, mu gihe kuri attaque tugomba kubona rero Ruteza mu nshuti Innocent ariwe ubanzamo kurana ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Twibukije uko yakinye umukino uheruka batsinze mu ikipe y'igihugu ya Zimbabwe, akurikije imyitozo kuri kugenda abo bakinyi 11 nibo bashoboka kubanzamo kurana ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, bazabacakirana n'ikipe y'igihugu ya Benin. Rero bari mu Rwanda, icyizere kirahari, abafana tubafitiye icyizere. Muri rusange nabo bagomba gukora iyo bwabaga bundi bakitwara neza, kuko niba bashaka kuzamuka cyangwa se kuba aba best loser bakaba ku mwanya wa kabiri, nuko bagomba gutsinda umukino wa Benin. Mu gihe dutegereje ibizava kuri Afrika y'Epfo ko byagenda kose, u Rwanda rwose rwo gutsinda imikino yabo uko ari ibiri, ubundi bagategereza uko indi mikino n'ibindi bihugu bizaba byitwara muri rusange. Bibutse ko itsinda rya gatatu u Rwanda ruhereyemo riyobowe n'ikipe ya Benin n'amanota 18. Afrika y'Epfo nayo tuzakina iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 18. Nigeria iri ku mwanya wa gatatu na 11, aho inganya n'u Rwanda 11. Nigeria yo izaba ikina kipe y'igihugu ya Zimbabwe ndetse izaba ikina na Lesotho, ikurikizeho ikipe y'igihugu ya Benin, aho Benin izaba yerekeje muri Nigeria. Seni ikipe y'amahirwe yo kuba yazamuka muri itsinda ya gatatu iyoboye urutonde, dore ko ari itsinda rikomeye cyane, ni rimwe mu matsinda afite imikino itoroshye igomba gusobanura uyobora itsinda ndetse akabajya no mu gikombe cy'isi muri rusange. Se wowe ubibona gute? Gusa icyo mbitsa nuko abakinnyi ba PF Football Club nabo ku munsi w'ejo abajoininze imyitozo y'Amavubi kandi bameze neza muri rusange, yaba umuzamu Shimye Pierre, yaba ubita Byiringiro Gilbert, witwa kapiteni Niyomugabo Claude, Ruboneka Bosco, Nshimimana Yunusu, ni abakinnyi bameze neza batangiye imyitozo nabo mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Reka rero tubifuriza ibihe byiza abasore b'u Rwanda, bazakore iyo bwabaga babe bakwimana u Rwanda babone amanota 3 kuko arakenewe cyane. Cyo nkwibutsa nkayo nk'umufana, cyambere ni ukugura itike kugira ngo uzajye kubatera ingabo mu bitugu. Kugura itike rero nta kundi no gukanda akanyenyeri 939 akanyenyeri 5 akanyenyeri 1 urwego. Ndasubiramo ni akanyenyeri 939 akanyenyeri 5 akanyenyeri 1 urwego, ugure itike yawe ujyanye n'ubushobozi bwawe, dore ko muri stade Mahoro ahamake ari inote y'ibihumbi 2 muri rusange. Rero ikindi nkubwira ni ugukanda subscribe kuri YouTube channel kugira ngo ujye ubona updates umunsi ku munsi, umukinnyi uko agera, uko imyitozo yagenze uzajya ubona hano kuri YouTube channel yacu ni News World Rwanda. Rero reka mbifurize no kugira ibihe byiza, bundi tuzahurire kuri stade ku munsi wo kuwa gatanu ku isaha 12 Amavubi yakira Benin.